Mm, Good morning, ma'am. Good afternoon. Afternoon, rồi. Good afternoon, ma'am. Cover bar sẽ có cover một headline là bar sẽ headline day hour sẽ economic survey ngasi si economic survey thôi ngá lại ra cái video mà xem mà cái có economic survey sẽ cái tăng nhiều basic habit chara pa ma economic survey sẽ cái nó habit chara pa ma này là chắc là sẽ economic survey ai sẽ ta xem cái economic survey sẽ budget cái mà hai ta có budget thok chingai heng ma mang de thok pani aduna budget su thola ni ko budget to su pla punna ko video torake economic survey sina koi gi taseme gi economic survey se ade koi gi yamna UPSC di yam kanai ko UPSC da su yamna kana ba aduga government gi report ni ma se economic survey se kai no haraga de government gi official report ka ni ma se official report ka ko report ka ko economic service aduga mase kaitoga harakada koigi government na mamang sahi da economy da kari tawkiba khotkiba adugi mayam jingdo mana loi takpani ko asembagidi sida takpani koigi sida su mana sida yam pasaba point khara hara me like financial 2026 kidi growth se ko 6.5 take 7 power ki ko haidi matak taidi ko mid term se adaga survey sina kadaga hara kanda magi financial growth 2027 ki oina di 6.8 take 7.2 power laigani ka haiba ko adukumba haidi prediction to bogumba ko mathang se gi prediction to bogumba yam yawbani ba data khara ise sa haipe palamge data khara do pallakanda koigi yani na du khalle aigi wakhandadi yengchiko economic survey da yaha mada mana India ki growth ki matang na hairam habidi GDP ko GDP and growth ki matang na mana yana na hairam se kai no harakanda koi ki India ki growth se jadoge harakanda 7% growth laini haibu ko financial year kanogi se haidi 2026 kisi ko 2026 financial year ki 7% laini hai ko adagi mana hairam se koigi haidi survey sina one to torami ba koi da ko one na ma torami one about kari koigi globally akoigi 2026 se globally yamna sokadaba year ama oy ko kamaina soktiba ko 10 to 20% chance of ko crisis lay global da haidi globally akoi economy crisis lay gadaba gi chance 10 to 20% ena laine na thajabado adudani ko aduga GDP की growth से ठीक है GDP की growth के पाएंगे prediction से हाइडी driver हाई तारीख को key driver जिसे कना नो ओइनी हायर तारीख के दिसी से economic survey ना हायर बनीना कोई जो accept और उसी को हाइडी कहीं हायर नी economic survey जिसे मान government के देतानी ना government ना हायर से कहीं नो हायर कांदा कोई की growth से कोई इंडिया के वेब ग्रोथ से कराई देगी लाके है रगदी कराई देगी लाके है तार कैपिटल ग्रोथ को कैपिटल ग्रोथ अदुगा लेबर पार्टिसिपेशन सिदेगी लाकनी कोई इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 26 की ग्रोथ से कराई देगी लाकनी है रगदी सिदेगी लाकनी लेबर पार्टिसिपेशन को labor participation mana state government da su khara sigi kano sigi matang sida koi gi state government da su khara chaiba ma ui ko koi gi state government da like state government da
mana chaibase kaidoga harakanda haidi freebies yamna piba haitare ko like akoigi federalism da mana khara palambise federalism da mana khara palambise akoigi freebies ke matana yam palamme freebies haidi kaino state government khara di kaidoga harakanda nupi da sumaina paisa free da piba gumba degi kai hani vote maya vote khomna bagi mawang na tawba paisa free da pi ni adu tawni si leiraga di si tawni khotni ka haiba adu gumba ko adugumba kano previous people do federalism gi matang do state government khara da di mana sawi ko adagi mana panba se khoi gi ka haini welfare scheme khara palam welfare scheme adi huzu si scheme khara kari MCNRECA do kari do on kare VBG रोजगार एक है ना को बीबीसी रोजगार एक है ना ऑन ग्रेड है ना को करे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार को असी से असी ऑन की बसे मोइना सपोर्ट याम तो इकोनॉमिक सर्वे ना कमाना अदे स्ट्रक्चर द चेंज तो खुद पद माना सपोर्ट याम तो इको अदगी अतोप द कइना है कदि गिग वर्कर है दे कोई की Amazon da adagi Flipkart da pot yemba khotpa da natraga kogi Zomato da pot yemba khotpa tawriba worker sing adi thabak adi adumaina thabak macha suraga tawjariba worker sing se ko akoi gi economic survey da panma matam da kari haina pan gyara kana 1.2 crore hena lei ha 1.2 crore hena lei ba khoi gig workers ko gig workers se mana economic welfare scheme da so hapchalame welfare scheme la ani ko gig worker ge welfare scheme aduduna sisu khangchat ba ma economic survey da pan basing siri akhoi ge government na yamna lumle no poching duni ko adagi agriculture da kari palam ge har kan agriculture da sising se paikha gi topic atani ko paikha gi topic atani paikha da any topic sigi topic sing se dom hangak pa yare ko like growth se capital growth labor participation adu labor participation ne kamai thong ko adagi federalism da koi gi kada state na freebies se kamai pi kari maram da gi freebies se koi na phatte hari no kholi no ko adagi welfare scheme da koi gi sigi viksit bharat guarantee for rozgar ek hai se kari important oira dam ni ko gig worker se dom important oira dam ne adu dana SC की topic सिंग से SC की topic ओइना सुम खजन बे यारे agriculture की सम यंग सिको agriculture की द करे माना पन गे हाय तो agriculture द का दरे हाय का द ethanol को ethanol blending दो पल्ले ethanol blending ना मरा मोरकान द का दरे हाय का द agriculture द सोले ना मारा पल्ले like food security द सोले ko economic survey na masi si yan sakre ko ai ethanol blending sina mara morakan na khoi gi maize production se haibadi khoi gi maize cultivation se ayama na kari gi tawre haidi sana ba gi tawrak ba ethanol puthok na bi khatangi khoi gi sujak se tha boina to khali ba adu duna mara morakan da ka har kan da khoi da food security da solak ba hai tare ko food security da solak ba adu duna siam phatte ko dagi silaira dagi tai kari for 5 ta kogi health education na kari mana palam education da ko education na mana palam se kogi secondary education ke mana na palam ni kogi secondary education se si se larik tam se yamna ade 17% khatang ai like tam se kai na di drop out yam taw ba ta drop out taw ba sai di drop out taw se secondary education ha se kai no chahi 13 de na try pan phau da leiba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9 10 11 12 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯝꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦꯕ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯑꯥꯎꯠ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯃꯥꯅ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯄꯜꯂꯝꯕꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯜꯂꯝꯃꯤꯀꯣ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟꯗ ꯉꯥꯎꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯥꯛꯄꯀꯣ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯨ ꯄꯜꯂꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟ AI ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯃꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯔꯚꯦꯗ ꯃꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯁꯤꯀꯣ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯔꯁꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯗ ꯃꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯔꯚꯦꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯟꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯜꯂꯝꯃꯤꯀꯣ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯝꯕꯁꯦ 6 ꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ AIꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯜꯂꯝꯃꯤ AIꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯀꯣ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯀꯔꯤ AI ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ AIꯗ ꯃꯥꯁꯦ AI ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯅꯦ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯣ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯔꯚꯦꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯝꯗꯣ ꯑꯩ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯖꯔꯛꯑꯒꯦꯀꯣ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯔꯚꯦꯁꯦ ꯑꯩ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯖꯔꯛꯑꯒꯦꯕ ꯕꯠ AIꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯄꯥꯁꯟꯗꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟట్ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟट ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟट ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯁꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯉꯁꯤ ꯈꯕꯔꯗꯁꯨ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯈꯕꯔꯗ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯔꯚꯦꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯔꯚꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯤꯛ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯖꯤꯡ ꯗꯥꯔꯀꯔ ꯋꯥꯔꯜ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯣ ꯁꯦ ꯑꯩ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯦ ꯃꯊꯪ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯛꯑꯒ ꯑꯩ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯔꯚꯦꯁꯤꯒꯤ ꯈꯇꯪꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯖꯔꯛꯑꯒꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯀꯣ India appreciate USA addressing Gaza crisis. Gazaꯒꯤ crisis ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯁꯜꯂꯤꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ USꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯤ USAꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯃꯅꯥꯏꯒꯨꯝꯕꯅꯤꯀꯣ USAꯅ Gaza crisis-ꯁꯤꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯁꯜꯂꯤꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ USAꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯇ ꯀꯣ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠꯇ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ USAꯅ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯗ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕꯀꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯃꯥꯅ USAꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯅꯦꯁꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ permanent membership ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦ permanent representative permanent membership ꯀꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯒꯥꯖꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤꯗ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯔꯦꯗꯤꯀꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯦꯔꯔꯤꯁ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯇꯦꯔꯔ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯖꯣꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕ ꯆꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯇꯦꯔꯔ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁꯦ
India na kari maram gi damata masigis id US na support tawningi no haibado kai gino haragadi ko ase bagidi India se both khanari bai di Gaza da khanari ba Israel ko aduga kari Palestine animak se India ga mari leini India ga kamai mai mari leina ke da haya harakyo ko adu du khatani important hois mana India ga Israel ga se yamna mari leini kari mai Israel na kadore akoy da drone yo laktana ko defense ku ju kholai me ma yo le ko Israel ga mari yam chaw leini adu ge madak ko adu na Israel gi support aw se kai na ka anti terrorist puna muthat ka dawani ha ki PDF se ko anti terrorism gi support se Israel na anti terrorist ki marak ta label se masi se India na support aw se ko terrorism se adagi mo Palestine gi ko gi two state solution se Palestine na two state solution andi kana Palestine se country ama oina leiba Israel dagi makha pan pon dana leiba ha se India na support taw ko India na kadoba India na Israel gi anti terrorism gi firep to support taw daga India na Palestine gi two state theory hai tare ko two state solution se sisu support taw animal support taw kham aduduna India se adi nung ani gi marak ta ha oi ba hai do adudo oi re lei adudani ko adagi topa yengase ko Gujarat da kadoga harakanda 60-year ko surba nupa ma kadoga harakanda mase magi wheat farm tori da kogi leopard ama mana halu leopard ama mana halu da gi kadoga harakanda kogi kai haini ki kanoni ko forest officials sing na mangonda wildlife protection act ki makha da ma se phai wildlife protection act 1972 ki makha da leopard sa halu be da ko yamna aidi kai haini masa ka jana ba taw sabado aju da leopard halu be da gi mara mara ka da ma se jail yo tore masa ka jana ba taw jani ko jail yo tu se yam nungai thaba paw ni ko aidi masa ka jana ba hona zaraga ma se jail yo tore ko ado sidagi akoy nang pekha gi naman khanyam sidi wildlife protection act as kaino 1972 as kaino adagi Gujarat ta leopard chiga kari mai leina ki Gujarat ta leopard ta sena leibra lei ko Gujarat ki adi Gujarat na tro gir lei do gir national park adu da leopard lei tiger lei ko adu ni at semagi di wildlife protection act 1972 ki makha da animal hatpase aini adiba aduduna maram orakanda sarkar gi officials sing na phabane ko adubu masa kan janabani habagi aidi kai haini kano aidi evidence fazana phangdabagi phaba oiratini ko so yeng asi kari tholapage habdo phade phagare ko sidamo editorial wala editorial da devolution not death ko devolution not death not devolution tax devolution id tax devolution ai se kaino atai kem nati ba tax devolution id akoi gi tax lawba khatang tax se transformation tawba tax phasana lawba tax ta depend tawba hai tare ko tax karakpasidagi hena tax se phasana kahanba kumba ko adukumba tawraga koi country sokala kadaba nati sine wa se ba tax ta ahongba leiraga GST da yamna honga koi country sokala kadaba nati ko
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯗꯦꯞ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯄꯥꯛꯂꯥꯎ ꯂꯧꯁꯜꯂꯒ ꯂꯣꯟ ꯁꯤꯡꯗꯣꯛꯇꯕꯤꯗ ꯂꯩꯕꯒꯨꯝꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯟꯖꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯈꯇꯪ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ SDL SDL ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯁꯥꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃ ꯁꯥꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯧꯔꯝꯃꯤꯕ ꯂꯣꯟꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ capital loan neighbor, capital expenditure neighbor. I believe must karai kanodagi tax dagi lakpa paisa adune direct sizinaramis. But akoina school lama saba matamda akoigi paisa changi ko paisa to karai dagi lawrake harakana akoigi tax dagi karakpa kanodagi lawreba. Adubu ma haise kai haino SDL joina sizinasi. SDL habidi kaino state development loans ko. Masi join sizinasi. Haidi khudamai na Tamil Nadu da Maharashtra da Tamil Nadu da Maharashtra da masi se oina season SDL join season ko kari marang ino ko haidi kari marang ino loan oina season se ko haidi tax tagi karakpa paisa do season debida loan oina season se kari gir haragadi akoigi 15 finance commission tawridana se 15 suba finance commission ko 15 suba finance commission sida akoigi state da kadawge har kana tax se Tamil Nadu da Maharashtra da tharakpa moigi paisa se 41% lakh toine tax khongkat khibagi 41% se lakh toine lakh pa se flow se fazana pibirakta bai tar 15 finance commission sina tax tagi paisa se fazana pibirakta aduduna moina Tamil Nadu Maharashtra sina kadawga kana loan lokshalleba loan state development loan se oina lokshallaga kadawga hara kana madu loan loraga oina school je sagre tax tagi lakba to sagidre ko aduduna mara kanda paisa yam tonjalakba hai tare ko aduduni ko ado akoigi tax lobagi tax ki GST ki kari kara se semtok se shin masigi tax 41% lakadaba pot se fazana laktri se semtok se shin mala sigi kano se editorial na hai se koi loan yamna leire loan yam tonjale tax ko tax tax lakbagi mong se tax pibagi mong se or tax lakbagi mong se semtok pai mota koi tax fazana yen bai dar paisa fazana state ta pibi se fazana taw se sini ko adu katane sida yawer se editorial sida adagi amamo like sing arang yaw ke ba khabar gi kalam amai khakni ko koigi pharmaceutical company hai tare ko pharmaceutical company gi magi rule lam khak lai new drugs and clinical trial rules ko 2019 ko yam kai ni important oi bidena te masigi rules se semtokre ngarang se to ke ngarang paw yaw budi ko haidi license pibado ko haidi license pibado kadawga hara kanda license pibse research tawba adagi kadawba testing tawba ko adagi analysis tawba se sije loina mak darkar le rabane hujikti asije lehen gidre license pibado matam ko haidi manufacture tawba haidi akoina yamna karigumba small quantities or drugs se small quantities or adu taragani masije changaroi research tawba training testing tawba analysis tawba license odam pira small quantities ki ko haidi asije change tawgre adu to yam phaba port na bane kaino haragadi sida is a sugam portal and amalai ko sugam this is how it's a sugam portal ko sugam portal
sigi sugam portal hai se ate kya nate ko sugam portal hai di kai no koi gi mechanism ni ko sa hai di sugam portal sina priority do hai di drug se yamna darkar le drug oi tare ga di sugam portal sina ka dora ga na priority base oi bai tare prior intimation ko masigi report se thajan tare ga di sugam portal sigi matung ina masigi report se thajan tare ga di license se lo ba gi license se lo dra su ya sin ne ko adu dona matam su save torani small quantity ki drug sing se matam su save torani adu ka kedonga hara kanda yamna su hena haidi online da ka su taw ya ina haidi sugam portal se online ne ko si se online portal ne ko online portal da adom khoi verification taw dana ko tana drug sing matang se verification taw ko tana taw ya ni tana ko adu ne haidi yam ka important oi tana te next editorial asoba mo ngeng sige editorial sina India ga Arab ka lainaba mari ko ngarang India ga Arabian kano sige diplomats kang singa unabagi koi in Delhi da huzi 22 Arab League ki member ngarang da Saudi Arabia ki Arab member la ga Delhi da lai ko adu Delhi da lai musik ko adu ga udari kanna ko cause adu do huzi se Saudi Arabia ga kadawga hara kanda UAE ga khanari kana karam ICC pangram ni ko Jordan gi da pangram ni ko Jordan da Iran thokodo adugi matungina nadi Jordan ai sorry Yemen ha Yemen da husi Iran kana tawi da ko adu da kadawga hara kanda support na bado Saudi Arabia na ama support ni UAE na ama support ni ko Yemen da adu mai to badagi Saudi Arabia gi UAE ga se kana khanari adu dana hojik siga Delhi da lai se yam important oi ba timing da ne moi lai se ko ado India gi di moi khana bu da ka su mateng pa ngoi kari no ngara koi na hai gre ka dore India ga UAE ga laina ba mari se kari no adu to hana khang dok se India UAE na te sorry UAE as in kano ga UAE na te hojik Arab hai ba Arab Saudi Arabia ga laina ba mari se economy da akoi yamna depend tawi ko moi digi yamna senthang aso so thadare economy da koi gi bilateral trade se kadonga 240 billion lai ko yam chawre ko 2 billion dollar ko aduga kadonga kanda moi digi investment myam am lai investment dang da akoi da lai se investment haide 100 billion hena investment tore yam chawa pot ni ko adegi Saudi Arabia se koi gi IME kana ma leitro IME India IME kai to India Middle East Europe Economic Corridor na ma leitro kano dagi power la Iran nanti na Iran power de Saudi Arabia power ni Yemen power ni Saudi Arabia power ni aduga mathang Israel kari kara mathang sakraga aduga Europe yaudoni ko IME kai se yam important oi bani ko IMEC se pai khada su UPSC da hanga adu do Saudi Arabia se yaudoni mai Saudi Arabia se su yauri ne ko economy da yana depend tawi ko India na dagi kari energy da ti kari depend tawi ko gi India gi 60% of the crude oil se Arab dai ne 60% of the crude oil se Arab dai ne ko adagi 70% of natural gas se Arab dai ne adu si jam ju khangau be ai ko hai de Arab da ko India se am depend tawi ko adudagi moida port amasu leiri port karamba port yam important aba port amsu leiri ko India gi ko
sigi port se Oman da lebani ko Duman port haise Oman da sigi through dagi Saudi Arabia yaudone Oman chalani Saudi Arabia yaudone ngasagi IMEC haise sigi port se darkar yam lei ko aduda sigi port se dagi akhoi gi India gi economy se su ko India gi defense hai kala se defense ku ku lai me ma akhoi gi Tejas lei ko adagi BrahMos lei ko adagi Akash lei ko hariba me am su Arab ta yoli ko India na ko yoli ni ko ngarang su nei na gre akhoi gi magi organization da sorry Gulf Gulf ki country OIC ki country da yauba haidi country ki manungda Saudi Arabia su ma chan gi dana ko aduga to ngarang nei na gre ko adagi Arab League kaina su lei ko Arab League kaina adagi OIC ko adagi G ngarang gi do Gulf oil producing country me am lei ko Arab League ka su lei ko hariba me am se akhoi gi India ga hai tare ko India ga Arab ga mari leina ma matamda yam important oi ba aidi Arab se thadok na ba yadraba country abane akhoi India gi oina di kari gina ha gi sigumba trade da ki kari kara da akhoi India si yam support torok country ma oi thoi ni na ko adu tu mi ko mana haise aidi strategic both the economy the defense the adagi energy da ko adagi Arab haibasiga kaigama ko India ga sauna taragadi OIC na ju sarokani Arab League na ju sarokani natra aduga mudu khangau yai ko ado facts oina hai tare ko akoina phahau ya base facts oina phahau ya base like kaino haragadi sima phahau yai ko haibadi akoigi India ga jeje leriba economy investment kya tarokpa adagi energy da 60% crude oil 70% natural gas ko Arab pan taragadi sising me kok tak lakpa mi san next is India prepared for the end of globalization jana mar ta koi India se prepare tawrapra ko sise yamna hadi koi hujuse lairiba geopolitical situation hai tare ko tarif thamjalakpa koi gi kanona Donald Trump na ko adagi trade war ko torokpa hujikse global countries jingse ko cooperation dagi kadore aidi yani ana ba chanaram dagi kadore competition da lai ai country ni city ai country ni city ai horage si ai horage kain tawda USA na hujik tawri sini natra manaka leba Greenland dai kai dai pulapun loksalak pai ta takhalai se the another concept natte globalization se another subject concept natte globalization se hujik maje sirabra cinema na hangis dead or blessing globalization se laitrabra hana di globalization se kadawe country amaga village ki type tele mina ba nakshan narakpa adu natro adu do hujik laitrabra sini ko haidi mai kana na ba USA phangi kana na ba thire Russia phangi kana na ba thire China phangi ko kana na ba thiba nga tani mai masa kana na ba thire puna globalization moi mase janta punna dre ko adu da kari haidi hujik ti globalization ge mo da ma is a concept am so is da man haira member can delism sigi tam se ipa am important ko haidi definition da kai da ga hara kanda trade se as a weapon na mo ina seasonals karigumba trade se aina weapon na mo ina sinaraba adu tara da mercantilism ko karigumba trade na maramo re kanda ai khoi ki kai haine trade se na string mo ora kudaman hire se USA na hujik sine se kaino USA ki power se krai da le power se magi trading power da le ko
my power se yang wang de ne karigumba my se ko export yang tau ta ga hai de pot se yang yon ta ga ko aduga karigumba my power se pick ke hai ta ga di ko export se hai oi ta ga di power se yang chao bo oi ne USA ke power se aduga import se yang pick ta ga di adu so hai di ko power yang chao bo oi ne adu na mercantilism se sana de ini hai USA ka to ga har kan da ngasai gi USA ki power se ai yamna export tau da ba import yamna export yamna tau ba import yamna tau tra tar ga de ko ki powerful country ha ba do or ka ni ha ba ki type da basically lamjen ta na ri USA China Russia mo ni me se ko so hai de concept se hai de globalization ha se si ra bra si ne ma na se da hai se ko ko na lo ya ba se si ki concept se ma lo ya ko mercantilism se si se ma lo ya sige editorial sige oina akoigi haidi ai ge tinariba country me se tinadrasu ya ko akoigi di trading da akoina tong hora lore trade se da tong hora lore ha concepts mercantilism ko India ge position se kamai tori no use India se di kamai tori ge si tor ko tam se India se di miam na smai tong nari se sattavida India di karom da thuo ge India di kari da ge India di too large to ignore too poor to manas da dhar me too large to ignore aina ko aduga too poor to matter ha India si am poor ori to matter ai si kya ta ko too large to matter habadi huzik globalization to normally prithvi pumma se village amani ka haina rabadagi mercantilism cha on thoro pasida ignore to wadi adre ba India ignore to basunga ya ko ignore to ya de but to India se aduguma tawbato ko aduguma tawbato adu leibra lei tawba ngam gadra India dadi akoi gi export na hen gadabani import na pick kadamani ko kadamni haise tawba ngam gadra ngam moi ma hai se ko har ga India di ngam moi India di am weak ori paisa se am paisa ji ko weak ori ko kai na har ga di akoi gi state ki yam na hai di state ki mage kai hai ni service hai tare state ki capacity se yam na solid space state capacity is poor ko low ko adu akoina state capacity se henkanan ge hai tare ga di remedies hai tare ko remedies henkat ge hai tare ga di koi gi infrastructure da karamba digital infrastructure ko digital infrastructure si se akoi India gi di strong point ni ko akoi da di ke hai ni akoi gi software gi adu gi ata gi India yam strong point oi ko hai di kai gumba koina export import se export se henkalan ge hai ra ga di adagi India na yam focus tawri se renewable energy like siguma renewable energy se kari gumba koina mapan da technology da oigera posak to oigera thado pangam taragadi koi se export na helak paka hadi mercantilism da koi so successful oiba ma orakane aduna chigai di koi India se too poor to matter koi India se am solid yamna atopa global gi competition se ka tana bangam gira duni ko concept ama haragadi se ke mercantilism haiba concept se yam important oi ko so adum khangawro article se pam tam da mercantilism se ko next atopa momi is the ko China ki FDI hai tare ko China ki FDI ko foreign direct investment se akoi India na investment se China dagi investment taro ko se akoi India na thingi ko adu do lokthok kum jena se ko adi India China na China gi investment se akoi India da tawrak ko se thingi kano na India na adu do lokthok kum jera hai bagi magi discussion ni ko
discussion ni argument se kaino harakanda akoi India se self sufficient oibra ko akoi India se self sufficient oibra China dagi mateng ni sira ni gum sira adugi wari ni ko China dagi mateng ni se haragadi kaino ko akoi China dagi mateng akoi se China gi mateng China gi investment se akoi darkar leibra sin ko investment ko lei haiba su yaure ko lei need ko not need ko don't need ko lei haiba sigi argument se da mana hai se lei haiba se kai gino haragadi ko akoi gi iPhone saba ko iPhone saba gumba adegi supply chain hai tare ko iPhone saba gumba adegi electric vehicle gumba saba gumba se China degi product atane adutana China gi investment se yam darkar leba China gi component sage sari badina China gi investment se yam darkar leba adutana maram orakanda akoi gi kya hai ni iPhone gumba EV gumba sidi yamna husik tangkhale ba husik kaino tawriba pot nga tani dana ko adudana ma hai se example loina harabada iPhone se sanaba mapol sai se akoi India da saba bo yaude India da assemble tawba khatane India da mapol sai se pora kanda China da ge pora kanda ko mapol sai se screw relation gumba adugumba da tawba khatane ko China da loi saba khatane iPhone EVs khudimak se ko loi saba khatane adudana kano tawse sin haidi ma hai se China gi darkar liam lai sin investment tawba China gi investment darkar lai se sin ko aduga China di kadawge harakanda akoigi adi magi tarif ke problem se yamna leite ko tarif ke problem se yam leite adi akoigi India na depend tawise kaino India na depend tawise ko China dagi depend tawba ama natraga USA dagi depend tawba ama USA gi tarif leigre tarif thamjalaktana ade tawdana lei ko adu China da sa taragadi China da no tarif ambo leite aduduna China gi pot se akoigi kano security gi thi dabida China na invest tawra ko se tarif leitamina kasu kaide adu loksal se kolose han loksan yai sin kari maram gino don't need akoi investment China gi investment darkar leite se kari maram gino haragadi China gi investment se koigi data adi digital economy da yama oil investments aduduna kadogara kanda akoigi kill switch oil ko data theft ki khudamana haise akoina mobile legend ga thinjangre ba adegi twitter kano ga thinjangre do adi kari twitter na de sorry kari app am lebi to kari as kai no China gi app ayamba loi thingi do data theft to ki bai ne ayambana akoigi China gi investment se kari sabde sine kari sabda EV gumba adegi digital economy se moina pai gi to gi type to bai tare ko aduduni ko adegi China na investment tor ko se kra to ga ga port saba gumba de investment yam to port saba gumba kai gumba China na tori se ko China na tori se akoigi India leitana ko smaina India leitana adudaga India leire adagida Sri Lanka leire Maldives leire Pakistan leire adagi Bangladesh leire Myanmar leire ado China na port khodimak se sawe mana sida su sai Maldives su sai port khodimak se mana control loi tawgre ba adana smaina to smaina port khodimak se control tawgramina ngasai kai haini India da security da problem lam lai security da adi kadawga haraga India se freely move tawba yadre China na loina ma kano yeng sallaga leigre aduduna kaigumba China gi investment se moidi port ta yam thadari investment se akoigi India gi port ama control tawge taraga de adusu problem ama oitro akoigi security da global security da haidi Indian ocean se moina oiruga samana duine na tra India da port am sajalak taraga de ko aduduna haidi India gi investment akoi low gum se sini haise ko amana haise na low se sini ko India dagi India se tongsa ge haraga de akoi iPhone saba EV saba se moina ka moigi company dagi ngatan tawrokpani na ko investment tawrok taraga de hena ko da kanani ko tarif su lei ponte moi dagi de low se sini adaga
China means ako darkar leite moidi huran mga tani data tip tawgini moina pot sajalakan ako security da kana pokolak pala kani khot kani sinya amana haisina adamana khatna ba hai tare ko si yam tao do yamna essay go madu sukana rakani ko adugo madu sukana rakani so akoi kari tawba tai ka haibado haidi akoi gi kai haini sector kharadadi yaji ka haina ka haina bani ko sector kharadadi like akoi gi telecom gumba port gumba dadi thingsi sigumba dadi yahansi haiba gumba ko adugumba haidi khara sector kharadana yahanba sector kharadadi investment yahanba sector kharadana investment yahandaba adumaina tawsi khotsi ka haina bani ko yamna taba nungai bani Spotify da dum phangbani adulum taw ko moina ngangdo tare taragani hena nungai bani ko next karamba pau leri ko center की health spending से हुजे हेंकट खराबरा हंगी को national health policy है ना मलाई को national health policy 2017 को 2017 ना national health policy है ना मलाई को अदो अखोई national health policy से माने data पी को data पी करी data पी है कांदा अखोई health के मतांग अखोई health सिदा अखोई इंडिया की ओई बा हेल्थ की करी थोकत थबक थरम पांग थोए टारगेट ना करी नो खोलो नो काय ना नेशनल हेल्थ पॉलिसी से ना पी बको 2007 सा बार हाई से कइनो हार कांदा को 2025 तगिदी 2025 तगिदी अखोई की हेल्थ एक्सपेंडिचर से 2.5% of the GDP वो हेल्थ से 2025 तगिदी को 2025 से सिदगिति अखोई हेल्थ अखोई जीडीपी की पैसा थादबसगी चांस हेल्थ थादबगी चांस 2.5% ओ हेल्थ से ओ हेन ग्राबरा बता से बगी को ओ हेन ग्राबा नो ओ हेन दे को reality ददी कदरे हारा कांदा reality ददी 2025 से दा only 1% को 1% less than 1% bu oiri ko abedi less than 1% abedi kya 0.29% katane spending ko yamna ko state sise union government gini ko union government gini state government da budi head balai ko state government da ko ado yongo mi atopa country da dikadawe atopa country hai tare ko Bhutan gumba even Bhutan 2.5 ko even Bhutan se 2.5 times hai tare ko habedi मागी spending से 2.5 times है spending तो है अदुगा कोई इंडिया ना कदो क्या है करना spending तो इसे on 1% बग याउदे so अदु इतारा के दिया हमने people सोई को health कोई पैसा याम थादा दरी को श्रीलंका का से कोई ये almost 3 times को BRICS nation कोई ये BRICS nation अतोपल में हम नहीं तना को हाई दे ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका moi si 14 to 15 times hena kana to spending to health ta ko India na 0.9% of the GDP shi to da wazari ni to ko de ko adagi kadaga hara kanda tax su health si da tax su yam na pi ba ko India si ka health tax yam na lai ba do like says ko health ki da 4% says le ko ado adi yamna adi akoigi kano da health paisa thadaba adagi health ki damakta paisa thadaba se ko India da yam wat le ko adu duna ka da ga kana policy program me ama flexi program me ama phelo ye do khuda moina flexi program kari kai le koigi health ki matang na flexi program kari kai le phelo ba flexi program kram le phelo ba program se national health mission le ko national health mission ko adi magi national health mission ke makada asa ko adagi mayam ama legre adu failure is in music ko music adi paisa yam thada ba wat padagi ko
ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯈꯪꯍꯧꯔꯣꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯈꯪꯍꯧꯔꯣ 0.9% ꯍꯦꯜꯇ ꯈꯇꯪ ꯊꯥꯗꯩ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯟꯕ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯊꯥꯗꯔꯤꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯈꯇꯪ ꯗꯦꯇꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯧꯔꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯁꯤꯗꯤ personality right se ai mama su naina grabne personality right hai se karai de yauge habdo adu kha khangra lo personality right se adum mama su dum yaure khoi gi kai hai ni like nati yamna power famous oiba Salman Khan oigumba mama su kano kari kanogi nupi do kari Abhishek kano Amitabh Bachchan ki mamong nupi do koi ngam hai dai as film yen do ka magi aidi moigi video se seasonaraga moigi makhon se seasonaraga paisa mi atopana tan ba hai tare ko adugumba haidi moigi famous yam oirami na moigi makhon moigi poche AI tawraga moigi structures laure dana mai makhon se laure dana aduga kano toba samana na koigi kari kano dosu kari ba Arjit Singh isai saba phajaba phawdo adugi magi makhon do AI tawra laure dana aduga isai mayam ma phonga poko adudagi haide adudai ne basigi personality right analyze personality right adi kaino har kanda magi masagi oisaba mai masagi oisaba pochai si haitai masisi ki pochai magi makhon oigera mana magi style of acting gi style oigera mana tawsaba poche mai masagi right leisaba haitai masisi mi atopana seran toran season da bagi right personality right article number 21 the like right to privacy hai tare ko article number 21 ki makha da right to privacy lai ko right to privacy ki makha da lai doini ko personality right se wagi kano se right to privacy ek palma matamda kari ningsing ani khoina Buddha Swami judgment na kadau ga hara kanda khoi gi right to privacy have se article number 21 have the fundamental rights ki kwai ya maru oi pa part amani na hai gi beto adu du ning sing bi ko Chinese AI amana khoi gi kadau ga hara kanda Salman Khan gi makhon ji seasonaraga kadau ga hara kanda adi ba Salman Khan gi voice seasonaraga ekta famous wa helak potani ekta content me ama putho content creator amana adu do yaroi si ko man adumane AI seasonaraga tawbada yare personality right se yamna husi heng alaiba problem am khani ko personality right se ko AI seasonaraga husi kanna tawnare iba meyam se so yamna aduduna khangjan bada kana ni ko sise next sigi kano se page ma phajana pau habidi koi India gi haurakpadagi history gi haurakpadagi hauraga koi gi finance minister na pi ba hai tare magi budget ki session do hayeng chi budget so na pirani hayeng go pirani budget ko adugi budget ki matangi ni ko budget che 1947 dagi hauraga 2024 fawgi budget ki magi phase mayam do phase si phase number 1 is the yari se phase number 1 ko phase number 1 da kai yawi har kanda mayam yawbani free nation ohan ba food security ji sidai da laktani ko magi do food security se kana na hogi adu du suning singo food security da RK Sumakhan Cheti ko food security kari kara kano kari khoi gi food security gi matang su yam yawbani ko adagi phase 1 se kra den kra bono 1947 dagi na 1960 ko food security leire adagi mayam leire ya ha budget kana na puthoki kai do question adu hang ya hujiki do RK Sanmukhan Seti ko adagi phase number 2 sida su yawbani adum paro ko phase number 2 phase number 3 yaw phase number 2 dana
China ga war kana tonare 1961 to 1989 ko adigi phase number 3 reform era yam important hoibse reform era Manmohan Singh gi ko 1990 degi na 2000 phawgi phase number 3 degi phase number 4 2001 degi na 2013 phawgi adi adagi phase number 5 Narendra Modi gi era 2014 to 2025 ko Viksit Bharat ki era hai tare adum pao ko sise yam history do khangya ni adum pa be sisina Iran ga kano ga war tawna bai USA ga fudat na dore moise kanna adu ko id India usik India gi role se am sawro ka dori ko India gi role se kam sawro ka dori India ga Iran ga hana una gre mama da una gi bagi legre last month ko hojik Arab ka hujik unari mathang next month da Israel ga mu una dori ko next month da India ga Israel ga se Narendra Modi se Israel sa turi ko adu duna kadoga hara kanda hujik Iran ga Trump ga hujik war kana tawna turi dana ko asi sigi matang dani ko yeng si ko pau se makha do si important oirak toine basis ko important oirak toine aduna India gi stand se maru oine India gi stand se karai da legi India se support tawdoira masigi war se thorapon tamna kari tawroke kari wanga ke adu de yeng se ko yeng se kita lo sa lage important ba pau haraga di sida lore kaisu thudok yaute economic survey da puraga video ama semake mathang da ko economic survey da khatang ni adu kari pha doino kari kamai pa doino photo na antu ko masi di silo sa lage thank you so much